Što vas je inspiriralo za ovu kolekciju? Pa ne mogu reći da me samo nešto inspiriralo, puno toga je bilo u igri i u tim nekakvim tendencijama od kuda u stvari sve počinje. Ali jedna od zanimljivosti koje ćete vidjeti kao inspiraciju ove kolekcije je naša poznata školjka periska, koja je, svi znamo, u kakvoj situaciji, u izumiranju, ali evo ima nade da će se i razmnožiti, pa simbolično tome valjda ima nade i za našu modnu scenu u Hrvata. Kako bi opisali svoj stil? Crno, jednostavno, minimalistički. Jeste li imali možda ili imate i dalje nekog uzora među dizajnerima, bilo tu kod nas domaćih, regionalnih, svjetskih? Pa baš ono da imam neki jedan uzor, nemam, ali dugo godina pratim stil poznatih avangardnih dizajnera tipa Yamamoto, Endemol Mester. Kako moda može osnažiti žene? Pa mislim da je svakoj ženi to baš ono nešto primarno i da je to nekakvo samozadovoljstvo, samopouzdanje pod velikim utjecajem odjeće koju odijevamo. I vjerujem da bi se sve žene složile sa mnom, a muškarci bi rekli da to nije tako, a mi nećemo slušati njih.